FBI da chuan US President ta na Joe Biden lak lu ani main boina na satak an ma chon thei ni a an thria da wangin film kultura hriat tirna an chua ba ka boina chuak laka an him theinan ma an lamek FBI chuan rin omna thu tiam tira Biden lak lu ani ma hian US khopui mun ranga tramatran rum ru tu Silai keng miserwal fe in lungawilohna lantir an tumme ka wangin boina lian tak an ma chon nai ni in an thria FBI thu don danin US state somnga a an khopui ber thewa heng Silai keng rual te hian ral thuam ne na lungawilohna lantir photin anwa president ta na Biden an lak lu na tur Washington DC pan khoma lungawilohna pui tham tak lantir an tumani boina na satak ma chon thei an awang hian ven himna po uluk zoka kalpuyani a an mi poi mo da chu security pek bel ni in president lak lu na atana in bo soina ranga po ven himna uluk le zuala kalpui ani bokani heti mek lai hian Biden chuan US Capitol pona rin omna thutiama ama lak lu na hun pon lama man launa anei lo thu soin president lak lu na in khom hi in chunga bot soi trul ti na anei lo thu soi kan hnung de January ni ruk mai khan US rural na in pui Capitol hi Trump patran tu ten lu chilin boina na satak achuaka mipanga in nunna chan pha ma se US President Thar Biden le Vice President Thar Kamala Harris te lak lu na in khom hi a building pona ti dan phung pa ngai angin nei tura ru man zelani security official te chuan January ni ruka president ta na Biden an nem nge ania thil thleng angkha thlennon tir an tum lo hle ven himna na thok tu an tlem lu tu ka wangin tukver dar thlang ti ka in mi engemaw zat an luta anua aminol pui chu kong ka puya tangin an lu zuita chairman mantrin lectran an put chua ba ka House of Representatives Speaker Nancy Pelosi laptop an rubo bokani kha Department of Homeland Security Acting Chairman Chad Wolf chuan US Secret Service chu President lak lu na ta na in bot seina an kalpui konga trumdanga anti thin aya niruka ma a special operation nei turin an hriat tir to ti asoi trumdang aya an chet ma chan heni kum November ni thuma US President thanna achak lo jok Trump le atho puiten in thlan chungchanga lungoi lova chet an thowangani official da chuan ven himna na thok turin National Guard sing khat sanga an ro mana mase makdek main tho tran ni tlai lam khan Department of Homeland Security Acting Chairman Chad Wolfie ani na atanga bang Wolfie tun naya Trump cabinet secretary atanga banna the lut pathum te jinga pakhadani Wolf ma hian Trump cabinet secretary Betsy DeVos le Elaine Chao te po lo bang to in an ban chan ber hi Capitol building bei ani wang ni in an soya Wolf phei hi chuan an ban malukin apu Trump chu US Capitol building bei na meijang lap tu ber ti in natakina lo soi sel to nge ani Biden an lak lu na tura security thila mi poimo top khok abang thu thian mi makti a hlo le ani dan kengko tu da chuan Trump patran tu da chuan Joe Biden an a office lu ma loka tharum tho na thleng thei chungchang hi hria in a thlen lo nan na satakin anin bo sei mek Trump patran tu tele far right online network te chuan an ruam man na hi ani nen lam an tar lang to ani an ruam man dan chuan January ni som pasari hian US ko puilian ranga lungawilohna lantir phot tur ni in heta hian ral thuam de na lungawilohna lantir atelani US khopui ranga lungawilohna an lantir nu hian president atana Biden an lak lu ni taka Washington DC pan khomin an lak lu na muna engemaw tak ti an tuma an ti tur beraro chiang taka tarlan ani lo thungani tu hnaya boruak aron len le zual chan pakhat chu Democrat lamin Trump pai thlak tuma ma an lak mek wangani ABC News in FBI bulletin thu chu an tarlan chhon danin Trump patran tu te chuan hun klem te chu president office lu to tur an ho tu pa pai thlak ani vai chuan tual chung le sarkar lai pui ro rel na in kota nataka an chet tur thu an tar lang ti an soi Federal Law Enforcement te chuan tual chung police te chu an huam chin thewa ro rel na in poimo te ngor le zuala veng turin an hriat tir to Reuters News Agency chuan Federal Law Enforcement official te thupek angin US khopui ranga FBI anjar pharto a January ni som paruka tanga ni som ni chung hian ngor le zuala boina chuak thei tur thli thlain Washington DC bi ka president lak lu ma ni thum chungin an bei ngor zual donani US President ni mek Trump chuan tho tran ni khan January ni som ni pali thlengatan state of emergency apuanga athil puana wang hian Department of Homeland Security chuan thunei na nei sang le zualin thil thalo le lo om lo thleng tur laka andu ang thalin ven himna na an thok thei don ani
Department of Homeland Security chuan an ruah man lok aya niruka ma in National Special Security Event Operation an nei thu sain karkalta ni lai ni atang khan he operation hi an nei tran to bok US President thar lak lu ni le ama dewa boina achu lo nan ramchung security agencies rang tenen an thok ho don ani National Guard Bureau Chief General Daniel Hawkinson chuan Zolkar lai hol hian National Guard sing khat chuang chu Washington khopuya tirlu an ni dona atul thuta ko thei turin sanga dang in ringin an ombokang ati Washington Mayor Muriel Bowser chuan January ni ruka Capitol Building be na chu tun malama la ngai lo firfiak pol te chet na ti in ven hium na khau zo ka lekko tu tur sipai tam zo adil bok a Bowser hian American te chu Washington DC a jinlo ram turin angen bokani National Park Service point film khur thuhla Washington Monument lo an khabri ti soin National Mall le Memorial Park che vel po kharlai lok ani mai theiti an tar lang bokani avoi ni nana COVID-19 vaccine la Biden chuan thil thalo lo thleng thut thei ni ma se office pona rin omna thutiam a re pha chuang lo ti soin ruah man lok angin tumdang an ti thin angin pona ngei he huni man adu tia soi US President Natana rin omna thu atiam nuwa party ne na choi moina hlan lim Biden hian President Louis Barack Obama George W Bush le Bill Clinton te troi omna kara in pum khatna thu cha soidon ni enalanga Donald Trump ero chuan atel ve don lo thu sei to in kumza somnga pani chunga US President kal chuak zinga ama thlak tu turlak lu na tel du lo om chun ani don ani a office ni ria chau lu to tur Trump pai thlak tu malak na chu kalpui zel ni in ni lai ni hian house a vote lak ani dona atlang ngei po in arin omani January ni ruka thil khenga wang khan Democrat ba ka Republican Party ruai tu engamoza chuan Trump hi bang turin andu ti BBC chuan antar langa ma se ama ber abandu si lo wangin US Constitution 25th Amendment be chanin pai thlak an tumda ani US Constitution 25th Amendment ang chuan US President nilai chu rilru emo taksalama emo presidentin munchel tlak lowa aum chuan pai thlak thei ni in pai thlak ani chuan Vice President in a ai a o lai lokang ti ani a pai thlak tumtu te hian tho tran ni khan hausa lekha thelutin an lekha hian boina chok chuak tura midang te fui por ti in pai thlak an tum chan an jiap House Speaker Nancy Pelosi chuan Democrat lama tangin lekha adong to a chuta chuan President ranglai pai thlak na tur kalpui ani theina tan Anram Constitution 25th Amendment chu mangtura Vice President Mike Pence ngenna resolution siamani thute he resolution hi Vice President nena thelu antum thu atar langa Mike Pence chu darkar somni palichunga an resolution chana tifel turin an hriat tir ngal bokani US Constitution 25th Amendment hi manani chuan House of Representatives a Trump pai thlang na tur chungchanga vote lak ani tur thu Democrat lam chuan an lekha an tar langani Trump hi pai thlak ani don chuan Vice President Mike Pence an RMT puyangaya Democrat lam chuan Pence President nilai chu a office lu zui tlak ani lo ti a US Constitution 25th Amendment mangturin an turmeka an min theiri lo ni inalang US Capitol Building lu chua ani nuwa avoi khanan voin khan Mike Pence le Trump hi anin mua boruak thatak nuaya anti tin in CBS News chuan antar langa social media mang thei lo tura khwa khir an awangin Trump hian buaina achua nu khan eng thu chua ma alanei talawani Mike Pence 25th Amendment hi akal pui du lawani chuan Nancy Pelosi chuan House of Representatives ko khomin President Trump pai thlang na tur impeachment rum ni na soihoin vote lak aniang kumsak nei som pakwa khan Democrat lam chuan US President kal chuak tur Trump hi pai thak an lo tum to a khami tuma pai thak an tum chan kha thu nei na diklo ta ka mangle Congress dal tua pu ani wangania ma se atlang zo talawani tuntruma po hian rorel na in niam jok apal tlang ngei rin ni ma se rorel na in sang jok Republican le Democrat in member in zat an nei na Senate member mun thuma thena mun ni in an thlopangaya atlang lovang ti in asoilok ngamani engpo ni se US chan china Trump khachunga impeachment voi ni machon omchun Trump hi an hovia wan ilo vek chuan a thalo viau ti na ani ngeyang